Angibingelele abazalwane bonke egameni lika Jesu. Igama lami nginguPhili uKa Gumbi lo gospel singer. Bazalwane egameni lika Jesu ngiyabulisa. Kukhona nje umhlabeleli kwi-album yami, kwi-single album ethi You Are Holy. Indeed lo nkulunkulu umenyezwayo kulezi insuku ezinjena ungunkulunkulu ongcwele. Thank you for participating kwi-video ebekade ngiyipostile ka-Br.Enigma. I was saying ukuthi I'm repenting. Bazalwane, if I'm saying I'm repenting, it means bengiluhambile uhambo lobungcwele abushoyo lokuthi owesifazane ugqoka kanjani, iziphi izinto uNkulunkulu ayifunayo. Thina mina bazalwane, ivangeli engalimukelayo vele ivangeli lokuthi uyamukela uJesu, uvume izono. Mase uvumile izono, ukhulekela umoya engcwele ozokugayida, ngoba akekho umzalwane ozohlala njalo ekutshela ukuthi akuqokwa kanjena, akukhulunywa kanjena, awuhambi kanjena, awenzi kanjena. So akekho, kodwa umoya engcwele uyena ozokugayida kukho konke. Ngakho uJesu mayesehamba esebashiya abafundi bakhe uthi ngizonithumelela umoya oyingcwele ozohlala kini. Uyena ozoniholela kulo lonke iqiniso nengingazange mina ngize ngikusho. So ke uNkulunkulu ke thina masimukela ivangeli satshelwa lokho ukuthi no, lwelani amandla kamoya engcwele. Wona amandla kamoya engcwele azothi noma ngabe ukuphi akukhumbuze ukuthi lokhu kubi, akufundise ukukhuluma, akufundise indlela ohamba ngayo nangendlela ogqoka ngayo. Ivangeli mina engalimukelayo le. Uma ngabe udlinze kabi noma uthinta umzalwane kabi, uhambe uyoxolisa noma uhambe uyihlambulula ukuthi angaze ngacabanga kabi, angicabangisanga kumzalwane. Ngimukela ivangeli enjalo. So uBr.Enigma ukhuluma izinto ezinjalo engizazi. That's why I am saying I'm repenting, not ukuthi kushumayele yena kwaphenduka mina. Ngisho ukuthi lokhu ebese ngicabanga ukuthi kuyikona akukona. Kahle kahle lokho enganiselwa ngakho ikona okuyikona. So abantu bengahlekisa nje ngaye, benzeni baphikisa iqiniso njengoba linjalo, but iqiniso limile. Kukhona izwi nje engibukile nje kuhle ngoba kuhlekwa nje kulezi insuku, abanye bayahleka, abanye ngempela indeed they are repenting. So kukhona izwi ngithi uGalatia, bazalwane ngiyalithanda nje lelizwi egameni lika Jesu, Galatia 6 uverse 7. Bazalwane nawe olapho ekhaya uyifundele lona egameni lika Jesu. So lahlala nje kumina uma ngibuka nje lezi zinto ngabona ukuthi yazi ukuthini into kaNkulunkulu ijulile kakhulu. Uzungahlekisi ngento kaNkulunkulu, especially umzalwane nje into yakhe le, into afana ifa lethu leli bazalwane. Christians yifa lethu leli. Ifa lethu lifanele sikleme back bangahlekisi ngalo. So uma ngabe sifunda izwi lenkosi laphana uGalatia amaGalatia chapter 6 verse 7 wathi, do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he sows. So bazalwane ngesizulu lifundeke kanjena uverse 7 ithi ningaduki. uNkulunkulu akahlekwa ngokuba lokho akuhlwanelayo umuntu lokho wokuvuna. So bazalwane sikwisikhathi abantu sebehlwanyelile. So kukuwe ukuthi iwe lemeveni or iwe kuphi bazalwane. Mina nje ngizogcizelela ukuthi not ukuthi ngikhethe uJesu manje bengiyisoni, kodwa ngisho ukuthi le ndlela ebengicabanga ukuthi ngiya-understanda kuyona akuyona. Yilena mina engafundiswa yona ngisemncane, yokuthi umuntu wesifazane uyiphatha kanjani, yokuthi uyahlambuluka. Abazalwane bakulezi insuku abanendaba nenhlambuluko. Abazalwane balezi insuku bane-pride, abazalwane balezi insuku abanalo uthando. Bazalwane balezi insuku abanaki. Ivangeli thina salimukelayo kwakuthiwa thanda umzalwane wakho njengalokhu uyithanda nje nawe. Ozonda umzalwane wakho ngumbulali. Uma ngabe uyeza ukuthi usiyamzonda umzalwane, uhambe enhlambulukweni yokhala uNkulunkulu. Abazalwane bamanje they don't bother themselves.
abanandaba nalo uthathe yakhe akwenziwe endlini kaNkuluNkulu lokho akwenziwe emzimbeni kaKristu asingawungcolisi bazalwa nomzimba kaKristu asilmele iqiniso so nje bengithi nje angikhumbuza abazalwa ukuthi lokho engusho ukuthi ngiyaphendula enangidlali ngisho ukuthi mina ngifundisiwe ebunganeni bami ukuthi kufanele ngiziphathe kanjani uma ngisemzimbeni kaKristu ngilwele lento yobungcwele bazalwana asilweleni bazalwana abasindisiwe egameni lika Jesu ngiyanicela noma ngabe uEnigma nemuzwa ngenye indlela ngiyabezwa nje abanye bethi une low self esteem ufuna maybe usafuna ungena afithe ini ufuna ukufundiswa private hey bazalwana lithi iBhayibheli kuyakuba khona umendo nendlela okuyothiwa indlela yobungcwele underline yobungcwele ongcolileyo akakuhamba ngayo kodwa abakhe noma beyiziwula bayikuduka kuyona noma ngambona ngathi kukhona vele uNkulunkulu uyasebenza ngalabo bantu angathi babukelwa phansi uNkulunkulu uyabathanda labo bantu abangazi ukuthi babukelwa abafundile phela bana class abanamsebenzi ukukhuluma kuyiqiniso ukuthi ukuba uNkulunkulu ebethe wena ufanele ukukhuluma ungeke uzuhambe uyokhuluma because you are very educated you are very smart ngeke uyiphathe imessage enobulo ufana nalobo so thina abazalwane ngoba siyayifuna le ndlela ngoba inkinga yami nento engenza ukuthi ngihlupheke ngifuna ukuphenduka there is an end of this life so I need God uma ngivuka ngale ngoba ngiyeza ukuthi akukhona ukuvuka ngale ngibe nginayo lempilo asilithathe baza asiliprotect ivangeli lethu lingelethu thina abasho khona umhlabelo sizohlabela kudakwa elabasha so wakusho njalo ukuthi elabasha lelivangeli so nje ngempela kuze kuthiwa uthathe ulibeke phansi kunokuthi ulithathe nje udlale ngalo ngoba lingelethu lelivangeli let us protect ivangeli lombuso kaNkuluNkulu inkosi yomseni sikelele ukagumbi lo bazalwane the worshipper